Gue bersumpah siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasinya, ya gue bersumpah siapa yang punya dokumentasi kalau Sarwenda itu datang ke Gunung Kawi mendukuni Ruben, gue bersumpah akan telinjang bulat di Monas dan akan kuciumi kemuluan ibu kandung seluruh warga Konoha kalau ada yang bisa, ya. Ini aku serius. Tidak ada kalau Sarwenda itu mendukuni Ruben ke Gunung Kawi. Itu alay-alayan, itu lebay-lebayan media-media yang haus view. Oke? Tidak ada. Oke? Jadi kalian jangan pernah percaya kalau Sarwenda itu ada ke Gunung Kawi, dia mendukuni Ruben, itu tidak ada, ya. Kalian itu please upgrade yourself, ya. Di modern era. Ya, bentar ya guys. Hello, how are you? I will pay with cash. Ya ampun guys, cantik banget mata bule ini guys. Hello ma'am. Say hello to my country, Indonesia. Cantik banget matanya. Ada lagi tukang grab kemarin kayak boneka hidup guys, ya ampun. Oh, no, I forget. Oh yeah, I wanna ask something. So I have done delivery order to Walmart, but because of I have to come to take in here 4 days, but I cannot come here last week, so they cancel my order. So is it right? My cash will be back to my bank. Yeah, I think it'll take like 3 to 5 businesses, I believe, Okay. but I'm not really sure about that. I think Okay. you have to go up to customer service and ask them about it. Oh, okay. Because we can't like see anything. Oh, so I have to come there and ask about that. Oh, thank you so much. Yeah. All right, 22, 28 is your phone. 22, okay. What time a customer service will close? Is it still open? Yeah. Oh, okay, I will come. It's still open. Okay. Customer service is still open, right? Till 10. Oh, okay. Thank you so much. 22. This 22. I think wait, I will give $5. Oke guys. Ya, jadi tidak ada ya guys ya. Tidak ada. Tidak ada itu Sarwenda. Thank you so much. Good to see you. Oke guys. Aku belanja hari ini kena berapa guys? Berapa tadi? $23 ya. $23 kali 18.000. Aku cek dulu. Kemarin aku gila-gila bikin konten, ketinggalan barang gue. Karena kita kalau beli barang guys dicantolin di sini. Jadi kadang kita lupa kalau nggak ngecek. Ya. Aku cek dulu. Ya, dan aku mau tanya ke customer service dulu. Ya. Jadi gini guys. Kalian warga Konoha itu, hello ma'am. Warga Konoha itu di kebiasaan ini, orang bule sini ramah-ramah guys. Nanti kita nggak nyapa, dia yang nyapa. Nah jadi gini, warga Konoha ini kan kebiasaan dipertontonkan tayangan alay, perhemong-hemongan di TV, terus